Muraho neza abantu mukurikirana ibiganiro bya Ngabo Empire, amahoro y'Imana abane namwe. Aho muri hose mwumve ko tubashimiye, wowe rero wakoze subscribe, turagushimiye by'umwihariko. Nawe utari wayikora, iki nicyo gihe cy'ingenzi kugira ngo uyikore, ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe. Narababwiye ngo gukora subscribe ni ingenzi kuri wowe kuko ni wowe ubifitemo inyungu, sibyo? Impamvu dore nkubaka kanya iki kiganiro ngiye gukora nimwe mu gifitemo inyungu cyane 100%, noneho nanjye nkaza nkurikiraho. Uti ni ikiganiro kimeze gute? Nshaka ko urubyiruko rwose rw'u Rwanda uko muza amamiliyoni n'amamiliyoni muhurira hano kuri iyi ngingo ngiye gukora, kuri video ngiye gukora, noneho mugashiraho comment ukajya uravuga uti nyabuna nkandira kuri subscribe. Urumva ndababwira uko biragenda. Ubwo rero abantu muri mu bice bitandukanye, i Burayi turabasuhuje, mu bihugu bitandukanye, muri Aziya turabasuhuje, muri Australia turabasuhuje, abari muri Amerika y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru na za Canada mwese turabasuhuje, ndetse n'abari muri Afrika, za South Africa, za Lesotho, za Swatini, ibihugu nk'ibyo bya Mozambique, za Zambia, za Angola, za Zimbabwe na za Malawi. Ibyo bihugu byose na za Tanzania n'ibiduturanye Burundi, u Rwanda, mwese aho muherereye, amahoro y'Imana abane namwe. Iyi video rero nuyikurikirana neza urayirangiza wabonye subscribe 1000. Biragoye kugira ngo umuntu w'umutangizi abone subscribe 1000. Nje byarangoye, niyo mpamvu nkurikije uko nabibonye, uko nagiye mbireba hirya no hino, ndavuga inti ni igiki nakora kugira ngo buri mutangizi wese mu Rwanda abe yagira subscribe 1000. Nibyo rero nagize ngo aka kanya mbasangize, nimara kubibasangiza noneho namwe muze ujye uragera hano kuri iyi video, ujyemo muri comment urebe abantu bateye comment, ubundi bagukorere subscribe ku buryo bworoshye, utarinze kujya hariya ngo utegereze. Nabonye ngendeye kwa Gatari we akora live, yamara gukora live noneho mukagenda abantu bahari, niba ari 50, niba ari 100, niba ari 40, niba ari 30, akagenda asoma izina mukamukorera subscribe. Nabonye rero harimo abantu bagenda ntibakore subscribe. Niba ari abantu senkani ugasanga abakoze subscribe wawe ni abantu 10, 15, 20, 30, iyo bikabije. Ubwo rero nge ndavuga ngo ni igiki nakora kitatuma hagira umuntu ubesha undi. Ndavuga ni nkoze iki kintu nkakora video ibasobanura uko mwabikora, noneho mukaza mukahurira iwanjye muri gutera komanteri. Iyo umuntu agwaye subscribe uhita ubibona iwawe, uhita ubibona akwandikira ka message ngo ngukoreye subscribe nawe yimpe. Noneho ubwo wa wundi ukandikiye nawe yayikoze, uhita ubona ka message hejuru yuko yayikoze. None rero sasa ndashaka kugira ngo muze muhurire kuri iyi video nkoze, nimurangiza mutere komanteri. Utera komanteri arajya yandika, ajye araza amanza arebe niba yarankoreye subscribe ayikore. Narangiza kuyikora aze yandikeho ngo arebe umuntu wateye komanteri, amujyeho amwandikire ngo ngukoreye subscribe nawe yikore. Noneho nawe nayikora gutyo n'undi yinjiremo, n'undi azabona babandi bateye komanteri ajyaho amwandikira ati ngukoreye subscribe nawe yikore.
n'undi ati ngukore subscribe nawe ngikore gutyo. Noneho impamvu mvuze ngo urubyiruko mwese n'abantu bakuru ni muze uko muri miliyoni 10 na zingahe, tuvuge n'urugero haje abantu 1000 cyangwa 2000 cyangwa 3000 cyangwa 4000, weho ukaza ugafata igihe cyawe cy'iminsi 5 ukicara mu rugo ukagura mega, ukajya kuwa mbere ngukore subscribe nawe yikore, ngukore subscribe nawe yikore, ngukore subscribe, ukagira abantu 2000. Babantu 2000 nibakora subscribe urabubonyemo subscribe 2000 cyangwa 1800 gutyo. Na babandi wabwiye nabo kubera ko wayibakoreye nabo subscribe zabo zigira gute nabo zizamuke. Nshaka kugira ngo iki kintu mucyumve neza, maze muze hano mukore komanteri, aho kugira ngo mujye muragenda muri kugera mu biganiro by'abandi ba influencer abandi bafite za YouTube, mukajya muri gutera amakomanteri atagira umumaro, mbese amakomanteri agaburira bari yari kumwe ntabagaburire. Nshaka kugira ngo noneho mukore komanteri zifite umumaro. Izo komanteri impamvu zifite umumaro, mwebwe ziratuma YouTube channel zanyu zizamuka. Icyo kintu si muri kucyumva neza. Iki kintu kigiye kuzamura YouTube zanyu, kigiye kuzamura YouTube zanyu. Weho kora YouTube niyo yabiriho video imwe bakuzamura uhita ugira nk'ibihumbi 3 5, mbese nyine uhere mu 1000 uguruke, bigusabye umunsi umwe ako kanya uhita uzamuka. Nshaka kugira ngo rero urubyiruko n'abandi bantu mwese muze hano, yuko hari abantu batazi yuko YouTube ihemba. YouTube nakazi nk'akandi kose, nkuko wavana ukajya gukora mu YouTube nakazi, irahemba, itanga imibereho. None rero ndagira ngo urubyiruko namwe muze hano twibesheho, muze hano twizamure. Ni muze kora video imwe iwawe, numara gukora video imwe iwawe uze hano ubone abasubscribe 1000 kuzamura kurenza. Mwebwe muze mukora ibyo nababwiye mbere na mbere, ubanze urebe niba warankoreye subscribe. Nusanga utarayinkoreye uyikore, nurangiza kuyikora wandikeho muri comment ngo ngukoreye subscribe nawe yikore. Uze muri komanteri ukore subscribe, wandika ngo ngukore subscribe nawe yikore. Noneho n'ababandi bari kuza batera komanteri bajye baraza bareba umuntu urimo ahita mwandikira muri komanteri ngo ngukore subscribe nawe yikore, ngukore subscribe nawe yikore, ngukore subscribe nawe yikore. Ni wandikira abantu 1000 tayari nawe subscribe zirakugeraho ni 1000. Na wa undi mwasabye subscribe mukamukandiraho nawe arahita agira subscribe 1000. Noneho nimuza tuvuge ko niba hari abantu bagiye gukoresha YouTube muri uru Rwanda bageze muri miliyoni 2, biraba bivuze ngo weho nuza ukishira muri byo ugashiraho video imwe, warangiza ugasaba za subscribe wagira n'ibihumbi 500. Nimuze rero muhurire hano, ngiye nshaka kugira ngo byorohe. Nimuze muhurire hano kuri video nkoze, ubundi muzamurane, ubundi ibintu bigende neza. Nshaka kugira ngo ibi bintu bicika byo kuvuga ngo imirimo yarabuze, mwirirwa muriruka urajya hariya, cyangwa se mugende mu mavideo y'abandi mutera amakomanteri atabafitiye akamaro. Nshaka kugira ngo uze weho ukore subscribe, usige wanditse ngo ngukore subscribe nawe yikore. Muzemo uko muri urubyiruko mwese, ngahibaze ari wowe bibayeho ugakora video imwe ugahita ugira subscribe 400, 500, miliyoni. Ni muze hano, ibi birashoboka, mbibabwije ukuri ko ibi bintu bishoboka. Hano niho mwasanga subscribe. Ni muze mukora ibi bintu, munyandikire mumbwire uko mubyumva, ubundi muze muhurire hano tuzamurane rwose. Ibi birashoboka. Wowe rero utarakoze subscribe yikore, kubera yuko ni ingenzi kuri wowe. Nje kugira ngo urubyiruko rw'u Rwanda muzamurane, twikure mu bukene. Iki ni ikintu gishoboka cyoroshe,
amahoro y'Imana rero abane namwe, kandi nzi ko muzi ubwenge, nzi ko ibi bintu murabyumva neza. Ciao.